Masaka kwani masaka, makasi kwani makasi. Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite rina ntuku njega na rweri Alhamis tariki 29 mweri jwa Januari ni mwaka jwa 2026. Bita wa kabwe mutharimi ngushikani ngatho cia mwanya ni bwega no ntubugite mbere gutugwata mbaru gututhura na gwitana batu ikinya ntuku no ntubugite mikiu no twethetie nyombe nteto iri na igweta kadetune eka Amero kumakire ni kirewe na kimoni. Thank you very much. Narua tugikumbanganiria mantu kathomba na aria baba ingi bambiritie nande gushumeria amu asiasa gwitonya kiringurumanio mwanya na biobia mabege siasa bikilenga na kubangania kiothe kiao nonto bwa 2027 turonere ntuko ya igoro atongiriba upinzani ario Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Rigathi Gachagua baikinyithia obisine nene cia Rwang'iro na mianka IEBC bakiaraniria na mukarigite wa Commission A Erastus Edung Ethekon mantu yegie kwagirithwa ningi kuringo murashi mutaratara jwa urungamiri bwa kithurano 2027 na boma bisa banene thirikari ne bagithithia na mbere urugori bwa mutaratara jwa kukiria na kuonjorithia mbembethi almarufu nyota program endere ciuria nkuthobi kiurua mantu yegie utumiri bombesha cia mwingi sha kiwatikana na tia winyange bombesha bari nkirokia bilioni 11 ende betethire twambiririe na ngurumanio mpatikane siasa kadetune ka Amero naria gavana Mutumanto Ethingia shumeretie kuria siasa ningi atongeria guciebania na siasa cia mpatho na cia irumi na cia ndwa akiuga ni siasa itena kiguni kaunti ya Amero akiwa kiabata ni gutigira kuri na maendeleo maturene ndena odena guntu gukiria mugongo nkiruki agitana mbere kuringira ndebe kira kuga ni ukirwa kwa Amero ni thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff wagituma na ripoti. Nawe gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ethingia noritie Amero kugwatira President William Ruto na kinyankuruki kumuringira kura kiri kithurano kijite kia 2027 ni araugite ibakarite nthi nawe na menyaga atethia Meru kura ingi ira nkoromba ni cia President William Ruto mutongerio unwe na kwenda Meru muno nimbi betwe oraku about Meru tukeya kwa misland ni antu bena selfish interest baitwira nontu iko ibakurira Meru itubawatia kurira are tutewatania mbu iwo kumeabio kuririra kwenu twe batwe tutena sababu ekuwa ambu kana ni atia oni ndi boromba na mature ne boendelee kuitana antu betu ba change notion yera tuitania orongo thati nontu ngania na umere ngwine ende community yonde ni itothiata na yangere tangondu ite na akiri tukiwata cia muntu kurira tu tutewatania kurira batwe na tutiuma thirikari nera yo tutethia exactly turi aria ya Meru batwe tutearia miambo era bangi bakuwa na inyoke ethra when uthuire president for whatever reason ukethira no muthuire kura itetasua kana kura itiyawa kura kairomba wa woni nkarite nthi na president na kamuthikira kandombe kure Rais Ruto kiri uwe teka bankorombe itumpere Rais Ruto kura mwaka yo 2027 tumwe kura nkuruki gavana ujo na ugite ari na witikio Amero bakethira bakimugwatira na kinyankuruki kumuringira kura bari na President William Ruto nebyo nkoromba bon supporti bondombere burombe kura twitegeria tongeria bo witegeria kutongeria na okera murungu reka no turi kabura turingaira mpe teo turi kabura bo tongeria bo turi kabo kutiekera mbwe yaka oteunge umba yaka otiari wenka oteunge
te muntu ukuwithia Meru mbu ukirukite nontu wi gavana Sairini ririre mwanka kinya baraba yetu akabakumba kabakuka kuroba cibitari nontu bwa Sairini na mpunguruthe gavana kaina inianthi te yabauma itari uri athirire. Akirikiria no ritia Meru batige kugwatira atongeria ba irumi na rumena aja kaunti iji na kuga riria Meru bagwatirire kawira mwangaza ni bethirite bakiona nkanga mbute tukiragia wa turea Meru tuka praise wa tukandunisha ume ni magana na urongo. Yani kaba kea bwana kaba nturika gikia kaba mwamba wetu bwana no to gwakura mutumati ye bwana mutumate bwa musiasa mutumai mono siasa ateme yaguia mutumai nyate kurumana ande burenda musiasa okurumana kanyi musiasa okulobe tokona dokwega koromone burenda lai musiasa okurumana kana musiasa okuthwaniria Meru akaua Meru ni city burenda musiasa murumani kana musiasa okuua Meru Teaching and Referral Hospital ni itethwe level 6. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Aciari bariaria maroro ya kanganga na mire yao gitumi ni gwitia kwa ngarama ya kithomo muno uniform ya ritwa bara ba itite kere grade 10 nonto kithomo kia senior schools rungurwa mutatara jumwero jo kithomo kia CBE akiariria gicangasha ke wari MCA wa Ruiri rwarera Peter Mutuma Kalembe na jumiritie kuguthuranga ikutho ningi kumenyera manyire kirakuga ni utongeria bwa thirikari ya Kenya Kwanza bugwithie na mbere miranditi ya wokeria mo Kenya akimeneria miaria Rais William Ruto ya ati muciari akinyithie mwana cukuru inya ati na uniform. Kalembe akiuga ni matemo ya gisiasa ya kwarua iguru ya ilingo indigo tina mogaruku bata rwangine rwa kithomo amu akiuria siasa igatonywa kirimanto yeigie kithomo ni riboti mwende olaiboni. Nyuma ya Rais William Ruto otomeria na kuana bondane bete sukuru kinya batena uniform na into bingi kathomba bila bitumairwa sukuru riu ari MCA warire rwarera Peter Kalembe na menereti onto bobo nene akiwa kone kunyamaria arimu wa mwana aritwa akiromba atongeria kurekotonyeria kithomo siasa akiweta kithomo ya kintu kia maana agita muntu ureta siasa ndene kithomo kia Kenya na especially ura tugugitagera igitonyeri na ria president akurungama kana ria muntu ngi akurungama kama mwana siasa akarungama aga pretend akagurendete kithomo akauga ana bachoke skuru batena uniform ko ikunjumu na gutesa alimu na gutesa mwana no ntoke gutegera many occasions ira nyingi go nimpitie tena mponete alimu iba guchanga mono bachangira ana uniform bachangira intobira byo ndiko kana skuru na alimu bate komba no ntoko meka pesi kwa igetere na sha na igetere na founder wa housing kou thirikari neke gupretend kithomo kwenda ina mbeca ingi muno kwinyangia chagwita micemanio State House chagwita micemanio naja ujo antu bakayarungire 10 mbeca uchione na tukona mugondoko cha nyota gwita nyota aitu imita nyoka na ria ukona mwana siasa kana the president akauga ana bete skuru ba na nguo ile chiao ithiri bete skuru ko ikuona ni failed government ka failed leadership no ndu mwankira tha thirikari ni batire kuthege provider ways and means uria cukuru chomba komba kuprovide na uniform no tutage into kinene muno compared na wastages ira nyingi gwita ndene ya thirikari iji tutegete na metho na tukiona Kuluki Kalembe arua uniform nikyo kintu kiria kianana cia mwana wa mwitonga na wa muthini akiwa thirikari ni batere utenga mbeca cia kwagirithia kithomo antu awitithia na mbere mirandi itina gitumi kinya nini uniform ni otunganania ikaba kwejenenia na formula ekureta uniform nyembe chinkai antu akwithirwa muchiari ukera mwana ete na nguira araringa chuma buti kana yareta na chinyo mwera ete acho skuru eunje ne mwete bugi na must be stopped with immediate effect kuga ana pete school batena uniform school
ni thirikari ni provide uniform kriana no ntu nukumenya bo bwega ni thinitie aciari bariku baba ni bathinitie na mbeca cia mbio cha capitation utichirio ni bathinitie na kwithirwa ushuru ibwongeri kwa wantu bwethwa bwina affordable housing twithwa affordable education no twithwa twina affordable nyota ciringi ngiri 22 itwithwa twina affordable mwana ni uniform andu twithwa twina mantu ja utheri ja kwithwa IPR tukuringa kira twithwa tuna kura 2027 itwithwa twina kithomo kikiega na tumbe kwithwa twina arimu waete motivated na twithwa twina ana batina stress ni kenda rojo pagwetu nyao we doctor. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Nabo mbithe kuma ishombunge kia Tigania East nibekirite urutingogi bwa mubunge mpurwa Bori Latirine akiaria mutongeria wa gikundi kia mbithe Ian anaitete na mbere ku kadha kira akuga ni mirandi ya witi na mbere muno akiolotera waki bwa cukuru ya uritani bwa mandaktari KMTC Nteresha Ntamisho ni muthara akiuga ni jumwejo murandi njogukiria mugongo jwa Amero. Ni ripoti ya mwandiki wetu wa Nteto Kumatiani Adams Muturia Wathirinja. Nara mheshimiwa mpuru wa Bori ombete kwithira akite KMTC ya kuona antu betu kuona KMTC ile on progress na niendelete na contractor ya site na artinguwe iba kuendelea na nkuwa mheshimiwa mpuru wa Bori boya kana ontu bongu enjero turitira batu turi antu ba mudara na antu batiania tuina nkado nyingi no ntunguwe tiaku ito chitala na ito tiona na inkwenda kumenyethia bankiro baraba ukirana na mheshimiwa mpuru wa Bori iba kuinya kubyo baolire be bachokerenge ito baira batu tutikwenda mantu yo no ntu ituonete ngwiche mheshimiwa mpuru wa Bori iraritete asa tukia kwa ile mudara ature kuna KMTC ile kwa ile on progress Ntamicho primary school ando ngami kuongwa kwina kilasi na aritoa iba karinde kwa kilasi ne na iba kuthoma ndaita ita rutere ara nchui kwina modern dining hall atobetu pari ile bya kuria pari antu aya kwa itie gurwara nturene ya kailutha kwina modern laboratory we ya rutere rwa ngudero ene irasi pidhato pia renovation waitia area ya Thubuku kwina modern administration block waita nturene ya Nduluma ina irasi bina pia renovated doria vile waya kinangaro kina kilasi waita adambo kwina ilasi biele. Kwa hivyo mheshimiwa ngwichi yaku ila chiendene mudhara itochiona na wakira mudhara itukuwete mbaru no ntubongu ira njia uritete nawe kabea inkwendo kumenyethia ati reka kuya kurongwera antu batiania we baira kuibia kulire utibia kulire no anenkero miaka 5 ware mo kutira antu batiania ngwe antu batiania kona chionde kabarira endere kana na mheshimiwa mpuru wa Bori aturutire ngwe no ntu igitare yaku kinya tukia ku ambassador ino toeta project ino toeta ke ngwichi ondira chia na wachitrikare national government uteyoritire Henry Mbio kuria mpuru ndo aboriwe mpuru ndo abori ngwichi awe itochiona na twaukaria mheshimiwa utukona muthenya sababu no ntungwiro ritete itochiona na ntupe tukankuburitana watileni mheshimiwa mpuru wa Bori no ntu nwe aena kio na ntubatiania kagitino kau ya twikite matheta kuma kiria kari ba kithaga ni Nteresha Tharaka bakiuga amu ni mawirane iguru ya mawirane ibai itu ritimbura ni kira bakolotera mawirane ya ikini mubunge wao Gitonga Murwara ya igi waki bwa barabara ya kuma kithaga wita Matiri ni kira baugite Nandi ni bakwenda kona mpumi cia mawirane ja yakingwa bakitariria kunyamara baithirite bagikurukira kwa itarira yani kuthokanga kwa barabara ni ripoti ya mwandiki wetu Nteto kuma Tharaka Ndegera Waiguna. Kari na tori na barana tomeri barabara ya kuma kithaga kuthi Matiri ibabumirite komeneri na kuthumbia mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ikiraba kuga nyuma yake kuruguria wekero korami barabarani no mwankomo gakuruka mwankere mundi gutire ko gikarikite ndine jera na toye mbechi sintenge na tugagero rami na aya raunchi kurugura na ya rugurwa
na kuma materi ko ya kithaga gutiera mitwanaga gutiekara batimbekere ende turia murugara na kiria kimwe iya miya orire imbeje chiorire na ta otere chiorire I contract orire kana orire wewe ngwana announce February 2025 materi tware tuinde wewe na utie mtatare kinyana yeta na engineer makaunti aya nabo atwira kuma kithaga kuthi materi igaikirwo rami inde ibo yathire na mbeka ikinenkanire iko yathire na iko tiagire mbeche ino tiagire kuna ntu tutachiona kambeche ino tiathire bo mbeche ino mbeche ndie bucho ngitikoona kache korola maendeleo barabara kuma kama rani iko mbeche ino kothi na yatore barabara ni arantagare yekia mwaramu aya stiru barabara yekia mwaramu kuma materi yari timparani kothi kamarani dhaini maiga tena mkonja rotugo ako rotugo ile ndani na wajia go ganga nkoporatera nya contractors baba dhioroka kuma munze totara utokome alaba gaba getarire Kenya maraba gokorokera barabarani eno kothi kamanyaki nonto anabeto inya korobagira tasankio soa tibitare mwana mweko ananda aliata konoka aikinyara na bena ele na muno nonto boy korabo to anageria na chiringi tabuta chiringi dana totikoria kana ya kaere oya mandareo totikoria kwa twera o moye toro kanjere materi autete bai towara ogatweka mgonyo ngorokiwe kinye bigo akinya intobi bizoku barabarani tareroko otikamata mwakoze no tiara boto na kama titagonga wale achare reka tole inono jiwa kweta manda kitari materi abu mbaje iko ziko kachara kaka tagera ku muchere ko mutiya tagera muchere abenji kuma kerukuma mwangate tinara ka bakanda to ende bakenda mujumbe wa Tharaka Gitonga murugara ko baingire karikaniro gaka ko banyithere Kenya marageke na kaichigo munge bira bingi agatharakanithi na barabara gorire na mikwegitari makabo bakorekerwa na yatwekera mieni augire kana yatwere akura mwarami na kiuria kimwe kwa mheshimiwa Jinji yeteke ogaragera mbunge ndindi nyora tikaragera kio mwana bato tikaragera kio alonjira barabara akakuma getogoro mwangara mbaria yake no agakore mwekendelea wekerwa kami na igo waronjira barabara no mbere gareke mbioki obo jinane ngavana na tomera mbiati yake aikira rami wa tomo moruara iko otwekerete rami Tharaka constitution te yo ndo bwera watu kana yawa toronchera kabarabara kaka kanini kakuma kedara ko hii materi mwanga kama randi wariganerwa orenda gotwera kati agoe gogetongo moruara na gareka mbioki no watu vaigo pagete kiangabana iwe gokaraikareke kuma wandi ajakari gagichigo munge ka Tharaka nkiripotera Meru TV ritokambita ndegera waiguna riboti kaithira itwikimbrikietwe mbere kiremetha ya nteto Meru TV ogeta kurea ni tushokerete Igita ria kuria gutethekanirirĩkĩtie gukinya ario kaigwatĩra bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta kenu kaira gwitia kibari na kunoja kwina ma nituraburetere bikibiki inge ithongi muthemba juria jwa stima koga chanji itinyunya mauta na nitugwatanirite na watu credit
Sacco baria ukumba kwithirwo kiria koguri kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba iji nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer me Tiger Captain Motorcycle endia babikibiki barabara nkuma kathetu ni Kamiru. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Queens Chicken and Chips Hotel. Jo ukeneribia kureana bia kunywa bietu bire bithuraniri na kiwango kia iguru. Turi mutidwa akwina Meru Mosque. Turi na starters ta shawarma na kebabs, extras ta cheese na samosas, fresh juice cha mithemba yonthe, rotisserie chickens, chips, chicken pieces, combo meals, kings meals, family packs, anitogitaga outside catering. Turi na outside catering offer kiri customers bambere. Kwa manto nkoroki turingire dimogo kurokira 0727 775 555. 19 Coins Chicken and Chips Hotel. Fresh and tasty. My name is Michael Maina, the Senior Principal, Mokiria Technical Training Institute in Meru County. I want to take this opportunity to welcome each one of you to our graduation ceremony that will take place on Friday, 6th February 2026 at Mokiria Technical Training Institute grounds. The guest of honor will be the Principal Secretary, State Department for TVET, Dr. Esther Dhara Moria. You are all welcome to celebrate with us. Thank you. Mokiria Technical Training Institute, class of 2026. Hooray! Ni bwega muno nontu bwa gututhura
Tambiririe na mantu yeye kithomo anaria Sara Kilemi nte witonyetie kirengurumanio cia Women Rep wa kaunti ya Meru atariritie kira akuga ni mpangaratano kirirwangi rwa kithomo ningi ngarama iri ya iguru ya kunyelia mujiari ya kithomo ndigorone ya Kenya akiuria thirikari Rais William Ruto gutegera ni kuringa murashi na kwagirithia motungata kiri a Kenya aritija kiri mambura ja gutigira ana 15 ni bagotethwa na kugunwa ni gikundi giti gia thirikari guthi na mbere kithomo kia Obudi na Otea guitethia kuruta ngugi na njara ciao amu guciokiria kiuchumi bai kimuturire. Ni riboti ya Mutungi wa Kiambi. Sara Kilemi murwire gite kia mubungo amwe kurwaja kaunti-ini ya Meru kire kithurano twitite gukurukira mubango jwa TVT gikundi gite kia thirikari na atetheretie na 15 baumite njaite guciumba ja kaunti-ini ya Meru gutonya cukuru ya Kiubudi na Otea Shalom Teresia Mitungu oni kwijaja ndene ya Shalom ikiama ke mwathani na murungu na ndithite mantu ja manene ntekwirigite kiama teke kujantukwe narua kugita course nteregete kethanka thoma course lakini ugurukira njere mwathani na atumire nte wa elimu au mbonjukia ndikuthira skuru ndaero kibaro kia kurutangui barabarene ntari ambiaca wita skuru ndabangite kurutangui ho mwanga morio kenda mubakona mbiaca wita skuru lakini nte ibeire bantirimo na ndatangui njirene na bomba ni koya rito yakwa na bambira ati ban support na kithomo iroto byakwa ndare nkuthugania bikumama lakini kukurukira inya mwathani byombe murungu nombe kumbukeria na okeria nte wa elimu omba ko mbona ndi mwana mwega anjukia twalaunchire program ya Dr. Nte na elimu last year mweri wenana twambiriria na kwa maskuru mauku yara skuru ira nyingi ite na revision books na course books ituendelete ya program huu na ruare program ya Dr. Nte na elimu iturare na kanya kakuyukiana tukureta na 15 au Shalom College parabe ite kubwithia courses mianya atongeria omwe na antu bawendi wega bakirombo guciumire gutetheriana na umaturene na bobone kumana na namba inene yana batikumba gwita cukuru kumana na mathina nkabo our elected leaders itokwa challenge team noto wananchi rira tukuona badidi nyoro na bange bakiwa nde schools ichiringi 500 riu kwetwana abakwethia njirene Meru county yonthe bengeri fee bengeri this and that where our leaders tafadhali atongeri nyabatu tukwenda kujivunia atongeria barato thurire burabangi bakuyikumeria ndidi nyoro mwanka twatamani kabakethira aro akwetu butarite ingwe ye ubatwe na atubo atwe na mirinya irachiari bakurea ngiri 12 ikainya ngiri 3 atongeria tokarita ngwe yeji mutongeri ongenu akoya bangi nwe kinya kethiane ari ongenu akoya kethi ibangi ko ni ko utongeria ntete kai politician kai mutongeria kai alinda na inkuwa ibwega no ntubagoyutiana baba para batira na kiroto kinya kiriko iko tukuria nyatongeria bo bangi baige muigo yo ante no ntonte tukona aina kyoto na na kwenda ukiria Meru County ana baiba kuma ntera mwanya omoya to ikwa nara karaketha majani bacamania ante amwereza thina ciawe na amuyukiritora na amwira akamureta skuru onto nayo thirikari ikurombo gucokia kithomo kiotheria janthiguru nene kenda aciari bagatiga kuinyereka kumana na ngarama inene ya kithomo itara kibaki itone bura antu baba ingi bacokera skuru na nya kithomo gitu na katha iji batwe twathomera itara kibaki ko tukuria thirikari iri kunandi yombe utegera mantu ya ithomo ituraikirwe goro ichungwa Kimani Chungwa akira CS wa kithomo aina PS utingu ya kurita kuna ande antu bobonda bo Nairobi pa bategera matura na antura na sieto bona antu baba njorete batebeta skuru no tubakwaga fees ito kwenda atongeria beto betekire ndindi nyoro abo bamuri ne atari dagia kenda na baba mbakinya gutedia na babange ana bangi batinja nau na ana baba tinja baba ingi batekumeria kumira kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutungi
wa Kiambi. Na bwakari kuma wandini njia ni bashumiretie na mateta muthoro mungento na bakiroria mata ni kira baugite ni wagibwa maendeleo maturene ninge kwithira kuri na kuthukanga ku kwingi kwa barabara iritukite Kinyamara kiribo kwa igita na ndini boritie mubunge wao Dan Kelego shumiria ninge gotigira kuri na kwagirithwa kwa ugendi gishumbunge ki kya Igembe Central ni riboti ya Mureithi Waba. Pitagathire kuma kioloka mbote mathina yara tukilugirira muno batwe tutena barabara ndene njia ward nonto muno rira kinyange kuruyitete matanete nire kuria thina muno nonto mwegura teka mateka bikibiki utengale yombo okiluka boyele batwe thina nge twenyo Burundi erowe na nkaromba mweshimi wetu athirikane batwe nara betheli kioloka mbote kya betheli nitorindete meberethi ende rodi twatile ko tarwe sendie yero kella jere betheli witro betheli anilesi nanga batu turire turwe rutererura ponge na bwo batu kwenda sibitari ntureje ponge na bwo ntekolwa ndekuwa ntekolwa ndekura mwezi miweto nwe nasio mia twekero stima kenda tukara ora nturengi wekero stima omisie na kenda na bathoma kinyo tuko nonto batu no mautata ya witangarama nde tukaromba rere romba ke mwezi atwekero stima orange siekeri na ko wekura bororo ya batu ke olone tukone atutianeri kalimbene ikwekeri stima cia last mile na wo musie yoga na mustima wo musie yoga na mustima lakini batu ke olone batu tutomba wekirwa itukuona ntora inge imbinge sie torwa ikingi bia wekira stima lakini batwe itoti nyuma nonto stima siekeri ira cia barabara ake lakini cia mesie itekeri bora bonge kore barabara yumete kangeta taotene kalingene yumete au ekena maya turoko ntoi mwendwa ya choka ebati kwenama monka ya tura marioni barabara eu ni omwe na mwera nanto inao bare ma na bate kuona akulukira kinya bare meta bia kora bio bateona bio kamata kinya bikibiki itekela ito kuona njira imwe ichiokelo na bikibiki lakini eu etombo kelo nyi bikibiki etombo etera kinya ntiri kinya ng'ombe chiongwa ichiebere barabara eu kwou barabara eu ni yaka ya itigene na twaromba kinya yo tubwithirwe awekirukire ya kwina mwa mathiti ne yete u ciane teropio itekene yetia au kila mtu athura MCA u akamirukira ametia enge ni ekia mesa ndie tore limoro hivyo yake ndana ametomba ikuendelea boya Nio ribotiu ikaithira itukinyithia muthia ya yaratu kumanganitia kirimetha ya Meru TV bita wakabwe mutharimi gushugeria nkatho thank you very much anantu bagotuthura gitena batu ikinya nandu gitumikeu no twethete nyombe nteto iri na igweta kathetune ka Meru kuma kiridikire wena kimoni thank you very much ukoli logo tuthingatira kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Kwendere gora bobwega.